you're gonna meet some gentle people there. Već nekoliko dana moja unuka Una mudro šuti, ne javlja se, ni pametni telefon joj ne pomaže. Nisam se zabrinula iako znam da nešto sigurno krije. Nema druge, mirim se sa onim šta ti baba moraš sve da znaš. Ne moram, riješila i ja da krijem šta radim. Plan, otkujem dobre patike, napunim rusak hranom i vodom, malo soka, kupim kapuljaču da me štiti od šumskih komaraca, naoružavam se jasenovim štapom i sama u šetnju kroz šumu. Sad ćete vi mene tražiti i utvrđivati šta li to krijem. Taman ja krenula, istina nemam pojma kroz šta prolazim, ali sam ipak utvrdila gdje ću izaći ako idem pravo. Hrabrim sebe, moje godine se ne javljaju, šute nekoliko kilometara. Znam da me usput može prepasti medvjed ili neka druga životinja, ali mislim put nije ni životinja luda, bježat će i ona ako me na vrijeme vidi. A tješi me i štap i glupi inat. Mjerim vrijeme, pješači možda 5 do 6 km. Kad telefon zvoni, čuje moju unuku Unu. Pita, gdje si baba? Evo me u šumi pored rijeke Madavaske, blizu tvog rodnog mjesta Berizbeja. Moja unuka povisi ton i pita. Pobogu baba, šta ćeš tamo? Ko je s tobom? Niko, ja, rusak i štap. A gdje si ti, pitam? Mali tajac, pa mucanje, evo me u San Francisku. Pobogu, šta ćeš tamo? Ko je s tobom? Niko, sama došla da posjetim tetu Natašu i njenu familiju. Došli ovdje na odmor. Udahnem duboko, sjednem na prvi kamen i spremam paljbu. Moja unuka samo diše u pametni telefon, ali šuti. Razbistri me hladni znoj, hladni povjetarac i tvrdi kamen u kanadskoj gustoj šumi. Javim se prva, ništa od paljbe. Javila se, dobro je. Obrišem znoj, odagnam strah vodom, odobrovoljim unuku savjetom da se pazi. San Francisco mora biti strašna šuma. Nema zelenu boju, a ni jesenov štap ništa ne može pomoći. Sa krivicom i strahopoštovanjem sama za sebe zaključim. Tačno je, Iver ne pada daleko od klade. Pogledam malo bolje moj pametni telefon i mislim, hvala ovoj pameti, pametnije od mene. Ona je doznala gdje je moja unuka i objasnila mi zašto unuka krije kud ide i šta radi. Kad bi mene poslušala, ko zna da li bi ikad vidjela svjetlo nekog udaljenog mjesta i da li bi gledajući zvijezde iz rodnog Berizbeja pitala da li je zemlja okrugla ili ravna ploča. Ovako, baba se oprostila sa inatom, okrenula stopala u suprotnom pravcu i vratila se kući. Vodu i hranu skoro nisam ni dotakla. Štap se ogulio, a u bolovima u nogama nakon 10 kilometara pješačenja pokušat ću da zaboravim. Proći će, važno je, mislim, da je moja unuka dobro i da se sretno vrati kući. Već znam da moji najdraži opet će nešto da kriju, kao da me poštede, ali zasigurno neću više samo u šumu i sad mi se srce oglasi kao vjetrenjača kad pomislim šta mi se sve moglo desiti, i to iz glupog inata. Ljubav i pamet su dva suprotna pola. Nije važno da li joj je podloga ravna ploča ili okrugla lopta. Moja baba, za ljubav prema unukama ni okrugla zemlja ništa ti ne može pomoći da postaneš pametnija. San Francisco.